Ulutsitsa ngini emsakade. Sibonge kuphindze sithole lithuba nalamuhla Ngwane. Sibonge nekuba khona kwakho. Ikakhulukati sithi Nshumayelo teSintfu. Kukhona lengicela ukuthi sesike sikutsinze sendlula nje. Ngesizathu lesithi banyenti labacele lokuthi sesike sikubuke. Sake sakutsinza phambilini kepha ke ngekubuka lendlela lemibuto leyanza ngayo ngako sicela kuphindze futhi sikutsinze. Enhlakanipho nibonaka lokuthi lesigaba sekukhula kuthiwe sowuthethe umfati nobe sisi wakho lesigaba sekukhula kuthiwe sewenzile lesinye isigaba leligama lelithi sewenzile lisho ukuthi sewakulowo muti lenze kuwo. Angifuni ngena kabanti lapho ngoba ngete ngaqetha nangafuna kuhlatiya lokho ukuthi kusho ukuthini. Ngoba nyalo sesaba labo makoti labanengi labenzako. Kepha isikhathi lesinyenti basicitse le emadolobheni. Bahambe bomakoti balonyaka bathathe emadvodza abo bawafake lamakhikhini abo nasetidvwabeni. Bawadonse ngetilevu kuyiwe lapha kuyawukhontwa. Kwakhiwe. Beve sebevale ekhaya lela kusuka khona lendvodza ukuthi sewenzile lo. So obeve mhlambe kwanze futhi uyotekelwa khona lapha. Beve sewutekile ezibandibanyana lapha. Lo munye ke ente ebulungiswa abiyele le ekhaya kubo ateke khona. Kepha bese iyagwegwa nje sebamdonsa ngelikhala uve ukuthi sowakhile. Ayihambi lapho. Esingayengana nje. Phela lana kufuna sikhulume maqiniso singawageka ayihambi lapho. Nakaphuma nje umuntu asuka le kahlathi athi sokwakha le kuMantsholo. Kufuna laba le kahlathi. Ukhumbule ethi nakhona kuyashiyana silomuntu ukhulele ngakuphi. Mina nje ngikhulele eKhabomake. Shosi labantu bale eKhabomake ufuna kube ngibo lababusisa lo hambo lwami loliya le. Hayi ungaphuma mshana sowukhulile vele. Ngeke phela tibe timbili esibayeni tawubulalana. Phuma mshana wentiwa njalo. Bangeva sebatshelwa ukuthi univile ukuthi izibandibanyana sowakhile kuphi. Swathenga nemuti loyo ledolobheni. Siyayona lemiti. Siyawona lamakhaya. Kusasa sibe sesisola bani. Awuvele bantwana nasebakhona nyalo abasekhuteki. Siyekele kubuka ukuthi ingabe letisekelo tayitolo. Labantwana sibabuyisele enikudo noma cha. Ngiko ngithi angifuni ke ukungena kuko lokho ngobe sengabe ngikhuluma nje tindwe letinye letawunyathela labanye bantu bese sengibakabi ngoba vele ngahlala ngingabi kubantu. Kepha ke liqiniso ngeke ngiligege mina. Ngidalikhuluma. Lisifaka sonke futhi ekhathi nami ngisekhathi kulo ngilikhulume ngisekhathi nami kulo. Ngoba kusho sina ukhuluma wena awusafunzi uyafunza wena lokhulumako. Kuyenteka enhlakanipho asuke sisiwakho bamteke. Kunengena nakutekana lokubudlapha. Ukuthi nje bekwakhona kungikhisimusi naye athi uvakashile phela kuyathiwa athi singani sanhlakanipho. So sesibayeni kudlapha lo.
kwaqilwa ngisho nakuyise lo muntu lo animathi nalokuthi le asthma yakhe lanayo ithiwani nakane sinus nisede nalamathishu ukuthi lo muntu nasekayimvukelele sinus yakhe ndamnika maphe amathishu nasafuna kufinya afinyiswa ngile sinus ukhumbule ukuthi angikhulumi ukuthi sengigceka tifo tebantu kepha kumgcoka kumthatha umuntu umati yeva Nhlakanipho futhi uthi umthatha umuntu ube wathi silendlale ngimthanza ngayo ngiyamthatha lo muntu lo ngicela ningive kahle nakhona lapho Nkosi yami ngiyacela ngikhuluma nje liqiniso lelami leli ngikhulunywa ngimi nje yithi umthatha lo muntu ube wathi sileli qiniso lomthathela lona nakusasa noma sekakwedzelele uyawumtshela ukuthi mntwana bantu la khaya bekude umuntu labeka nesinus kwafika wena wathandwa ngimi unesinus wabatala nabantu abambagcelela baleni banesinus bonke ngakuthanza unayo sowuthelele litukulwane sami ema-jeans ami onke sekayohlala ananaku nyalo suyangedzelela kepha ngikuthathe unale sinus yakho beside la khaya la kufike ngawe kepha nyalo siyangedzelela nayo la abone lo muntu uyathi umthanzile nawe wena sisi ebhutilaleni bebakhona la bebabathe balapha etulu basehlwi ngusuke umfisha ungaka naba abantwana abafisha abangaka uyababona banganani bangaka buka dichwe siputsa kami nje ebusuku kunabantwana ngoba sesikhathi ucabanga sithi kunatikoloshi noma kunesipoka akunko kunabantwana labafishane umuntu athana 15 years umkhanza angaka ngathi una 3 years uyamtshelela lela ngabe babathe le ngabe ngale ngihamba ngawugana khona ngakhetha wena umfisha ungakabuka nyalo siphutsana kabi la nganayo ihlobo lolunguwe kepha nyalo ngedzelela la awuboni ukuthi mina ngabhenda ngeta kuwe ulapha la ukhona khona siyakhana ke la buya kimhlanje bamfaka esibayeni sisi wakho Nhlakanipho ukuthi kungakapheli ngisho na 2 years labanye ngapheli ngisho na 6 months so vele sokuqalile uyabona ukuthi ihambe wrong ashiye labanye njalo ngebuthe bendlela nje ukhanze ukuthi naye sisi wakho unabo lobuthakathaka kuhambe endleleni anaye abugcine sekubonakala ukuthi ngathi sokukhona indlela la entako uhishwane agcina ashiyile dinenge leti izathu leti bakhona dinenge lesi sikhathi ukhanze ukuthi ngilendlela leniketana ngayo leti gaba lakhaya naye lo yize awesifazane so ufuna kuhlala esitulweni naye wena uwesilisa na ubeka ligama naye uyalibeka nalaba kubo abakhona ukungena noma ungaya kubo yobatshela sikhutani bafike bathi wo emva kwaloko bangamekhudi agcina aganile abuthe likhwama biyele kubo wamekeza lo muntu sekuyashiyana ke ukuthi senihamba ngakuphi ngicela kunganzi ngayo ukuthi sobuyele ekhaya kubo bese kwentiwani siyawuthola ilanga lokukhuluma ngalenye ilanga lokho angibuye kunayindzaba nayi lecelwa ngilabanyenti uhleti lekhaya kubo sisi loya hamba ngebuthe bendlela uqhumana nelinye lijaha wahamba nalo lelijaha impela uyashishimba nalo ukuthi emva kweminyaka lemithathu noma emva kwabo 6 months noma emva kweminyaka uyabona ukuthi hayi ngilo mani leli kahle lapha ngangigijimele John kanzi John bekatobika kufika kwaJesu ngangigijimele Elisha kanzi Elisha bekafika kuta kwa Elijah la ngangigijimele Ishmael kanzi Ishmael bekabika kuta kwa Isaac wakendeka nakona lokho gijima uye kumuntu kanzi lo muntu kutele kutokubingelela ukuthi kukhona lodako le bayi niyathi ke ndeni ngemaswati niyathi nje ukuthi nakutawendlula ingwenyama noma inkosi yelive nayiya emcimbini side ayiqhamuki nje ihamba phambili uqale eqhamukele libutho lithi yena ke sowuta ungemuva lo mgcoka uyendvulelwa kube khona labahamba phambili noma ngakadlala lapha estadium kaSomhlolo ngeke nje kuthiwe sekudlala sihlangu kuqale kube nalabo abatawubhula ematolo noma ngakuthi umhlabeleli lomkhulu qale kulandwe ama artists la ngaleswati ukuthi hayi asamila bese kudala ngale abonsonto nzima bethu sekutake lo lomkhulu ke lesimcelile ukuthi aketha tonanzisa kweba kanjalo nasempilweni into ngawetha vela nje umuntu aqala ukusoma ungisize somganile wena kanzi bekadele kutohlola ukuthi uyadi insini nebantu labatakusoma soganile wena sokuthethe sokufaka isibayeni senehlukana nguwe hasatele nje
Awahlali phansi nabo bhuti bakho futhi nabo wabuta ukuthi umfana usomana njani. Ibhuti ongiqoqela umfana nakakusoma nje uyathini. Ngimlalela njani ke umfana lecishe lokungisoma kwakhe ngathi kuta nenkulumo lephilako. Hayi ibhuti wakho lenifunza naye isikolo. Lo lasamdzala losasebenza. Latha ukhona ukukhokhela kahle athi kolalela ke. Nakafika nje akutshela siyakuthanza uyadlala lo sengaqala ukukhuluma. Lo lothu afika akhulume mbamba ngilo lokhuluma ngemuti. Umntwana bani ufuna kwakhalikha nawe. Bese nawe ugcizelela kuloko ukuthi uyakhalikhana noma ufuna mbamba uyangihawukela nje. Ufuna kulala nami wendlule. Agcizelele kulendzaba elikhaya lo mnyazi agcizelele ngendlela ukuthi aze asho athi nginamane nginikede ngisho nagogo wami ekhaya ucingo nyalo ngikhulume naye ngimtshela ukuthi nangu umuntu egogo la asambe futhi nyalo uyobona lo gogo wami lengikhuluma ngaye soqala kunaka yathatha nemani notes ngcono simthini ke nangisisi yenhlakanipho lokhanza ukuthi so ufuna ukuchubekela phambili watekwa waqotshiswa lelibovu kwaphuma ngisho nalesi namnyembedi so ufuna ukuchubekela phambili yena bathi ke nabasibuta labathi bafuna ukugeza libovu isimilane elibovu ngiligeza njani isimilane mina sengithula umuntu ngentanjani ngicela aqale ngicizeleni indzaba yokucala nje libovu aligezwa libovu aligezeki cela ukugcizelela lokho libovu aligezwa libovu aligezeki ngaveta nakuqala ngathi kukanye kuphela lapho khona libovu ligezwa khona la utawukhanza khona kokuthi lo ntombazane uliganile lelijaha wathi uyaya nje indlela mhlambe indlela tsite ke bafana bayathanza kwento emachinga umfana sokhala ngathi imoto yakhe seyifile kufuna bayilungise imoto soyafika lona lofika kwento angazuthi yayitsinza imoto ayilungi sekugcine kavunyelwa nathi ayasambe siyolala ekhaya udasohamba kakusasa kanti uyati ukuthi umdonsele ekhaya ukuthi bamane bamteke ngichaza ukuthi libovu ligezwa nakunjani inhlakanipho bamthatha umntwana abantu ekseni mamise lapha esibayeni akhala qaqambe ngasiphi izathu ngesizathu sithi 1 ngisanza kumgana lo muntu 2 angimati mina lo muntu lo bekasola angisoma kona ngisengakamati nyalo songifaka esibayeni 3 ngisangakalungeni nalento nayilangisa kuyo mina angayilungeni nje mbamba 4 hayi bengingamganeli sangangithatha lo bengisetambuka loyo ke noma bangayiletha lembuti bambute siyayihlaba yini aphike akhale etinyembedi baba bathe siyihlabe bagcine bayihlabe ngengane bathi noma hamba sekabuyela ekhaya kuyise uhamba nalesikhala afika akhale la lekubaba wakhe athi yambute baba wakhe kwento enjani bambute bangene bonke endlini bakhulume naye wena kwento athi bengingafuni nanyala ngifuni nango ke logezelwa libovu uyise ukhokha inkomo lapha nangabe balethe inkomo ukhokha inkomo lapha ayibuyiselele ngeke lo wamva akhipha imbuti ngogeza lento lenendile yani lembuti lekhokhwa yiswe le labanye bakhokha nje inkomo lehamba ngemasondo yani angisilo muntu somekezile la kulamadlodi so wethuliwe so uyatiwa lokusho silo muntu nakude into letawumelela lenkulumo iphikise lento lentiwe ngalendlela lefanele uhamba unalensile yalesibaya lesi sigeza lokho suke sigeza libovu ke lapho bantu lababili labavumelene nje sibayatsandzana base bayathathana bawufakana esibayeni kuyatekwana libovu aligezwa ngicela ukugcizelela lokho futhi aligezwa libovu hlakanipho libovu aligezwa yini lenimane niyente la nangabe senivumelene lokuthi niyehlulana naye into yonke lenqubo yakhona ukuthi sekuhlanganisene batali kwangena nasendlini kagogo kwabonakala vele ukuthi cha anikhonani laba kubontombatane babe sebakhokha leyo ngoma noma leyo mbuti ngoba phela abantu abafanani emandla abo akafanani ngeke bese sicambe manga kuloko ukhona nje umuntu lomnyelo wathi ukhuluma ngengoma ingoma ingi 10000 ayithathephi nangabe nale mali ayihola akayifiki ngisho naku 1000 ngenyanga akafiki ngisho ku 1.5 akafiki ngisho ku 3000 uthi akasebenze ngoba sekujakekile phela ufuna ke emdini lo muntu lomunye ubese kwendekani lapho babuyisela le bayobika ngalamanye amagama lenkomo isuka iyobika ukuthi so uyahamba uqhubekela phambili ningabe senihamba nomvala le
seniyomisa lena nimisa konke nisingumfatweni lo naku sitovalelisana kahle. Ngicela kuphize ngicizelele aligezwa libovu. Lokhu nje seyindlela yesintu sethu yekuhlanganisa lemindeni ukuthi kwatiwe ukuthi wo lo makoti labesinaye labaleni labekete ngazibani banyana bagcine behlulene naye inkomo layiletha wathi soqhubekela phambili hayi ukuthi utogeza libovu. Lekusho sinalembili le noma kungathiwa sekuvela inkulumo lethi kwakungumfato yobantu le kuyawubiyelwa le kuthiwe kwentekani bathi beka wala akulunganga naye inkomo nangaye emathole ayo yema esibayeni babika bakubo kusoqhubekela phambili. Kufana nani enhlakanipho ngidawubekisa ngoba bakhona labanye lababese bathi Siswati sibanti sesakho ke leso sesakini ke leso kufuna uthi naso sikhuluma ke lesiswati wena enhlakanipho ube siba nako lokukhombisa ukuthi awukhulumi phela into leyimfeketho nje. So ubeka netibonelo letawukwenta nanangu lothi hayi kwakho ke lokho mina ngikwadi afunze atobona ukuthi uthini. Itolo ayinamuhla itolo laba bayitolo nje bangavumelana nami ukuthi ngithini. Bokhanza ukuthi ngidawusuka mina ngithatha umntwana emuntu nje ngimfake esibayeni ngimteke ngimikisa ingomo elibovu. Ngisuka lapha ngibuye ngihlale nalo mntwana ebantu ngimtalise noma abantwana baze babe babili noma babe bathathu. Asuke babo wakhe kude ngimtalise abantwana babe babili. Ukukhumbule kusonke lamahlandla solo babe wakhe uthumela abantu. Lutho lwami simelane lutho lwami ngibinzile mina. Ngisho ngihambe ngikhuluma nje siyeta sitawuvela. Lutho lwami siyeta sitawuvela kuvela umntwana wesibili kuvela umntwana wesithathu. Itolo ngimtekile lo mngami ngisho njalo mina engalingini. Uyise uthi akusiyo umfati wakho loyo. Uyaba ngumfati mzukwana mine ngimhloma usiba la nayo inyongo leyo beyisho ukuthi sengimvalelisile konke labe kungikwakhe la sekususiwe. Ngamtshela sihambe yongethuka emntini ufike ubatshela uthunywe ngibani. Wahamba wocela inkonto ngelibito lami washo ukuthi uthunywe ngibani. Angakwenti mina lokho. Alikaphumi ibhokisi lakhe lo muntu loyo la. Chosi sengumntwana nami lo yesimelane. Ngiyadwala ke mina ngidwala ngibangaka ngithi ngoba sengimtekile sengimtasene abantwana lababili umfati wami. Itolo ningive kahle. Kusana laba bayitolo labe balinyathela mbamba into leyo nalisiko bayinyathele basilokho siyakunyathela lokho asifuni kumile lokho. Bekasuka baba abite lo mntwana wakhe le awubuyela ekhaya sisi. Nyalo nje ngoba kusenethi incinga ngadonsa licinga ashayele le umkhwenyana. Athi awukhulume ukhona yini babo wakho lapha ekhaya ngifake ku loudspeaker ngifune kuta khona. Wo ngicela la umntwana amamane avele ngala ngasekhaya. Lo mnya thume bantu afuna kukwenta mbamba ngesilumbi kube recorded. Thume bantu sitoqela lo bamthinga ekhaya. Mane kulo umcela kwethu bebathi into esiboqela nje kuthabo uthatha imbahlana takhe litibe tinyentanyanyana ngoba kusetha uhlale malanga nakhona sifuna kuyokulungisa lengasekhaya. Ubomangala nalaba uyapakisha na utapakisha imbahlele lethatha kuvele ukuthi ligugu kuye uyapakisha ngene evenini uyahamba. Udasi nangafika le akahlali nekuhlala akahlali nekuhlala uyise umkhuphulela ngesheya kahlatshwako. Bathe kukhulunyiwe nebakahlatshwako kuthiwa sinilethela umfati silethela intombi letawufikiwe ngumfati sicela nilungise inkomo sitonenzisela nangu bakahlatshwako bakhipha inkomo sekutawukhokhwa yinye kule nkomo takahlatshwako letawandluliswa ise lela kade kwakhona. Lokho ngaphosa kufanele nokugeza libovu lokho. Ikhokhwa ngibani lenkomo? Ikhokhwa ngiloyise wale ntombadani. Ikhokhwa ngiloyise walona labe ngimthathile mina ngithi umfati wami kanzi ngagcina kumteki. Ukhokha lenkomo uthini? Uthi esimelane naku. Lolo wakuletha wena wathi sengumfati wakho. Ngilethe kona ngubuyisele emuva. Tingeni le nkomo takahlatshwako. Akithi umthimba kahlatshwako. Ngiko itolo bongagcini nje umntwana abantu ke kumteka nje bese uyabinza nje. Bowathi ukuthi lokuthi ngimtekile angaqethi leni ngoba uyise usengamlanza ahamba umenzisa phambili. Athi angingito esikhathini nesemntwana nami lo tawuhlaliswa ngumuntu aphike kumdalisa abantwana ngaloboli. Ngicwa ingomo mina. Ngeke nje usungumfati wakho wakwaloboli nekulobola. Amedlulise hamba umenzisa phambili. Itolo abuye ngala amix ingomo le Bolo Jafika sina ingomo ngidogeza yonke lento lenyente kulomntwana nami ngoba niyathi kumtalisa nje ngitshela ukuthi ngoba lisenami nabeka libovu ngigeza kona lokula. Ngithini kuko konke yenhlakanipho
kulesifundo sethu sanamuhla libovu aligezwa kuyabita kugezwa kwelibovu kubita kube nebantu labadzala labaqotho nyalo ke lendlela lengisho ngayo wena Nhlakanipho basiyabateka ahlale nami athi angabona soyangezelela ashiye sohleli nalomunye emcashweni emva kwaloko basehlela hlele lona sowutekela sowuhlongota kuyomshada kaDC noma sowuhlongota kumfaka esibayeni sekuyabuya kenyalo ke sekuyagijinya kenyalo sekuyofuna ukuthi uyofuna ke ukuthi libova ngaligeza njani kasimelane ngoba yena sofuna ukuqhubekela phambili nalo lahlala naye soyamtshela ukuthi hamba uyogeza lelibovu nalo libovu nibokhumbula ukuthi lihlukene kaningi hlukene kabili libovu ikhona le ntangoma ikhona leli lithenga lapha emarket sekuya ngalomfana ke lelijaki li streetwise yini li streetwise alifunde libovu lasemarket nangilela lasemarket ufuna ukugubhela yena ufuna naliya lathi ukuthi ngamnameka lona noma ngathiwa sowuhambile bayilethile nale nkomo la uhambile uhambe nalesingane sakhe lesisha bayoshayana ngalenye ilanga lendlini fika amaphoyisa abuthathe lo hamba umvalela yini inkinga nginalibovu seliyakhuluma lamange kwalona leni ngoba watekwa lo muntu lo lelo sahlala nesingane lesisha nje nyalo watekwa ngilo lelibovu liyakhuluma libovu ngiko kunabantu labaningi labaqojiswe emabovu bashiya baqhubekela phambili bafike batala abantwana le embili laba bantwana bayinkinga lela kakhona khona labanye umntwana lo very rude and violent yini inkinga ngina inkinga yana libovu lelithini wakabani umntwana Sibongo bakabani vele labantwana salwe naba ke lapho salibamtsala labantwana basibo balela satenzise khona yena noma bangakhipha inkomo laba bamba olobola labantwana labadala kabasibo bakhona bale ebovini lebovini la kangena khona esibayeni bakhona labantwana lelibovu laqojiswa lona lisho ukuthi yonke into lelamtimbeni seyinsile yalelibovu lekusho ukuthini lekusho ukuthi kuze akhona ukuhlala kahle lemtini le lasebafuna ukuqoqatha inkomo khona kufuna kungenwe endlini kagogo la basemtini bayema kubuye bakubona intombazane bangena endlini kagogo bayikhuluma bayicethe balanze laba bakuboloya lo tekelo kubuye la kungenwe endlini kagogo kukhulunywe la kuvunyelwane kusibehlulana labantu laba simvalelisa njani kenyalo ngoba phela yinsila le yenteka lesibayeni le na ingoma iyele atokhululeka lo hamba ungena esibayeni lapha atokhululeka lokubuya inkomo lapha talapha kubuye dona la uhlatshwe ingeke singathi sihlaba ligegele ocesibaya singathi sihlaba ligegele uyise sibaya singathi sihlaba ligegele liphumele ngaphandle lofela ngaphandle kwesibaya ngoba inkulumo leyo lugegele manje lento eyimsangano lugegele uyakhuluma yini leyo sincenekele tela lento yelibovu ngiko libovu linkinga awumanje ukuthi nje unganamekwa lona sovuvangaza ukuthi soyehluleka wena la sowushiyile soyaqhubekela phambili uvangaza ukuthi nalembe labatali bakho kufanele ukuthi kuhlalwe phansi bayilungise lento le utokhona nalembi la khona ngoba kuyenteka isikhathi uqhubekele phambili kube mnanzi 3 years after seniphize futhi ngiqalele phansi sebagcine nalolo hlala naye uthi vele wena uyinkinga ngavele ngabona ngalokuthi wagqojiswa libovu kepha wakhona kugana mina ngavele ngakubona lapho ukuthi awuphili ilungise lento wentele ukuthi nalomuntu lo yakuye le angakwethuki ngako kusasa ngoba impilo inemaphutha ngeke uthi ngalana kwakungangigana esilima sendvodza wena ngiyakubona usuhlakaniphile utalikhanza liphutha lakakhe naye utalikhanza liphutha lakho ayivete lenkulumo yayibona into lento indvodza yakho yakushiya sini nginako nje sokuqalila ukhuteki awuyaleki yathanda kuphikisa yathanda kuphinzilida nalaba kini ngithi noma ngabe ngibatshela ukuthi ngicela bakukhulumisa abayingeni zaba yakho ngoba uyabehlula ngoba ngisona yasebenza unetimali nabo ufike ubatshele ukuthi kuyawugcina wena ungena egedeni ngemoto levele ishaya isikhiya seremote seligede sihlala la kuwe uhamba inyanga tonke unesikhiya sakho seligede awufuni sina ubuye ekhaya ube ngilokunqonqotha udivulela wena ligede kusho ukuthi baphethe kwakhona lekhaya kulesigaba sakho sekusebenza baphathe emsebentini phezulu baphatha nala ekhaya awusasinaki isigaba sakho ukuthi phela ngiphethe mina emsebentini nje ekhaya ngumntwana kufanele ngithobele umthetho wakhona sasiyalimada ke lapho lelisiko ngoba sowukhanza lo muntu watekwa le sowuqhubekile sebamtekile nalapha sowuqhubekile sebamtekile nalapha lo mnye bamteke inkosi yami ahambe ayotekwa naphambili angasho nokuthi watekwa baphindze bamgqibisele enye libovu balanganisa nje mathuna sekwentekani ke lapha kwakheka insila leyo landzela labantu babakhe sebayatala nje batala sinome kanjani nalabenzile babuyele emuva nebafana babathatha bafati bagqwala lemajele yini inkinga lelibovu loqojiswa lona emake la litsini
wabatshela lembili ukuthi umntwana emandumbeni ngake ngenza mina lo misi mina ngiyesaba nginaze ngilahlekelwe ngumeni uyakhuluma batshe ngiqobiseni vaselina mina ayilibovu libovu sengangagcotshiswa liphindwa libovu aliphindwa libovu aliphindwa ngiko ngalokuthi libovu aliphindwa libovu ngiko lo kwento libovu lingagezeki ngesizathu esithi uqotshiswa kanye libovu asifundiseni bantwana naba la sibacithe isikole abacithe nasemakolishi kulamatsandvo labagijima ngawo bakhanze bahleti bomanandosi bahleti kuphi litsandvo luselusha asibafundiseni aluthi lulusha lube linjena nje ube wathi sisi libovu aliphindwa nawe wena mfana yithi unithandzana ube wathi libovu aliphindwa wesibili libovu aligezwa aliphindwa ligezwa angeke wenze la ugqotshiswe libovu bese soyashiya wena uva ngazi ukuthi hayi he was not my soulmate he was just a lover manje wabe sungifaka esibayeni sengithole enyalo a soulmate ngithole lo libhambo lolwaphuma kaAdam utaqotshiswa yini le ibhambeni lakho angithi wena ubone kuvela Ishmael wasucabanga ukuthi sengiIsaac ubone kuvela John wasucabanga ukuthi ngiJesu ubone kuvela Elisha uqala ukuthi ngiElijah ubamba lenhla wena lele ephuma ekucaleni kanti isuke endlulela inhlambamba lele echamukako ubone inyosi endlula yathi wayibamba wena waqala ukuthi ngidonga kanzi ndonga inkosi yethu inyosi ibala emkhathini wato ngiko bakhona labo sisi labo lokhanza ukuthi sebaqedile esikoleni baqedile emakolishi usina umbuka hlale kube kusela ngabe unhlaka nje ubuza mbona ke lo yaso prime lawyer prime stage shokusintsho silendlela la ngiyo noma uljana wahamba ngemoto noma ngaya kamanzini yena naka imbabani ungayiguqula imoto ushone nayo leni lo mtimba wakhe sowuthele ebufati uyambona futhi ithi uNkulunkulu la wamdala lo muntu acetha kudla ilunch ngeke bese nathi nakabona wena sowubona libhambo lwakhe kufanele akufunze athi bude ukuthi ngiElijah noma ngiElisha ngiIsaac noma ngiIshmael nguJohn noma ngiJesus ngoba wonke umuntu lomgcoka angakaveli emhlabeni kala pheleketelo nasekutelekeni kwethu siteleke kanjalo ngiyabonga Lolu tsitsal mkhini emsakani Sinenzaba sakhathi ngosi hamtabathuni enkabili Sinenzaba sakhathi ngosi hamtabathuni enkabili Sinenzaba sakhathi ngosi hamtabathuni emsakani sakhathi ngosi hamtabathuni emsakani Sinenzaba sakhathi ngosi Lolu tsitsal mkhini emsakani Sinenzaba